thì cái này cái long cái trong tip nằm ta kỳ của lại cam thì cả don cái về advertisement cái vào apply đã cả sinh adamon higher secondary school requirement assumption cả teaching jobs mo cái vào apply đã cả apply trick menai March assumption thì cả sinh adamon higher secondary school life crash long cả court application nằm ta cả post teacher in the various subject thì cái last date and submit cái application kan dei akan nyotrate April assumption thì cái post di laut ini di post ni menjadi teacher nomor post kadang satu subject ni sociology English economic geography salary kadai as the government norms nantaka essential qualification most the master development become master degree as a regular candidate in the given subject END degree with by not by correspondent te kibala pendep ya ka yu mat kilapa pendep ru ya ka BH in degree te kumno ban apply ya kane ka post apa kasanya adamon te all the academic document are to submit in the school office in the Shillong like Ukra Shillong Meghalaya te ya ka application between kadai haka shipo nado shipo baji do ka arji senang do Friday kaksni long school ta before paswa ka hiyo tri te pia kami ngarai pilawan lain nang ba lain mi lang ta pilawan pendap nang ba ki dokumen mo doka ndat kom ngarai ma ba ni ka keman chon ta ki baro te la don sya ka mon ka sang tu mo di wat apa kan poi do ki lapit te le poi nang ba apo to ki kanom bili lan ni kanom film mat nyo ni kata kam rang mat piang lut bisa di wana muslim pen lek no apply kloi lek loi dek nang ba kalau we to ki kan na pun pun sama rang bisa ban an nyo kam jam di wat muslim lek loi di wat klep ro ya bat like bat subscribe ke muslim kenang mat yo sibuk cuma toy ba kan puak kan awak nan wan bisa